Football Titi part janga pangana ngai thavele don ta ila Pep Guardiola hian English Premier League le Champions League ti hian akhai khinani kha English Premier League ka champion hi Champions League ka champion a in a har sadai jok English Premier League ka hi chuan kartin match khel tur kan neya liama wanga boina atam leya thil tha le thalo hi a in chok zut reng maya din hun sang sanga dingin khingpui kan nei tela in anglo tak tak har sa fe fe an ni zel boka a haw tak hle ma se hetia English Premier League chungchang ka soya wang hian Champions League hi apoi mo love a hlu love katina ani lova ma se match ruk emo match riat emo match kwa emo atanga champion tum ai chuan match somthum pariat atanga champion tum chu a haw tak dai jok atiani Pep hian Champions League a in English Premier League hi in elna haw tak zoka angai min mi ati achiang hle enge kan ngai ve dan le Bayern Munich player Kingsley Coman hian striker thabik ti turjinga mi Robert Lewandowski le Harry Kane te hi a khelpui ve ve towa chuwangin anni panhi chungchang hi a hre hle tura po ngai ani Kingsley Coman hian ti hian soin Robert Lewandowski hi chu ball pek that angaya cross ball te apet goal dan turzon puya hun tha siam sak angai thin Harry Kane ero adang dai thung Kane hi chon midang te hi thazo ka min siam tela ani hi chuan chance tha asiam thiam ema thatakin a finish thei boka chuwangin Kane bula khel hi aol sam dai jok atiani Kingsley Coman hian Robert Lewandowski hi apet goal tur siam sak ngai ball tha pek ngai tia soin chance siam chuak thiam lutuk ti tur huanga ada lova Harry Kane ero ball tha an pek poa lo pet goal thei zel ani pia lama chance tha siam chuak thiam ani tela team game player atangkai fe zoke tin Robert Lewandowski a in Harry Kane hi Kingsley Coman hi chuan ada sang zok ti langtlang takin asoyani kan ngai dan ani ve hlomem le Thiago Alcantara Barcelona Bayern Munich le Liverpool ta te po lo khel to midfielder munam zat thin hian ti hian alo sei to ni kha tunlai football khel dan mang hi chu ka huat zong tak ka ngai nat lo zong takani tunlai football a hi chuan magic rong kai kan mutlem ta hleya player te point ball khala moi taka chet lak pui an tingai ta meu lova tun ma ngai to chuan he tiang lam hi tlem to takani tunlai anga chuan tlan chak zong le tharum nga zong te hi apoi mo ta ber zoka VAR po hi tunlai football ka ngai na lo chan lian takani VAR awang hian thil tam tak aral mek chuwangin VAR dawlama hian ke hi chu ka om chiang hle athiani Thiago Alcantara thirna hi dik kan ti puyem le Chelsea mai ni lo khovela goalkeeper ro pui bata jinga mi Peter Cech hian Wayne Rooney kha a hu phur thin ngang ni turani Rooney chungchang ti hian asoya Liga Manchester United kan ma chhon dona pianga Real Rukap lian tu ber chu Wayne Rooney hi ania ani hi achena thina alang sar ngei kei phei kha chuan hepa hi mangchia ani hi ti in ka ngai to pha hial achan chu Rooney kha chuan halfway line atang point achip khum dai thei chia ani ma chhon kha chuan Real Ru a hadam thei ngai lo khoi hmuna po awma a press char pe ya second half ate po khan a chol mai ngai lova ani kan ma chhon don tuma piangin kan goalkeeping coach te khan abik takin in bua saina min nei pui thina khati laya kan goalkeeping coach te khan Rooney kan ma chhon don ti ishia ani chon engkima ti thei ti in min hril thina kei po in adik chia ti in an thu soi ka tawm pui thin Rooney ma chhon don tum kha chuan abik taka in bua saina kan nei thina ni ati Czech Republic goalkeeper ro pui bera soi thin Peter Cech hian Wayne Rooney kha mangchia tling khopa ma chhon har sa ati ania Rooney wanglai mu phak tan chuan Peter Cech hian asoi war loveti hi kan pompui arin om Rooney wanglai zet khachu khelmua la khan mani tan lama oma adu om hlia masin football khovela player ro pui barta jinga mi Cristiano Ronaldo hian apiana khwa chwa sana Portugal ram chunga thosi football thuk zoga alu chil chungchang ti hian soin Portugal ram chunga tho omma ila antong dan te alodang lam dewa chuwang chuan ram dang daya om ang mai khakania khosak dan po ain ang lo hle tu ma mel riat ka nei lova ka khwa a har thin leya chuwang chuan ni tin deuh tho ka trap thin ka chung te khan thali dana voi khatte min tlo ve chawa khang hun lai khan an ni ngai kha ana hle
ma se football in min khal kal ve zela ka omna academy a khan no pang dang te ti theilo khelmuala ka ti thei bik thin ti ka hria voi khat phe chu no pang pakhatin abula no pang dang pakhat hne na athil ti so I muem ram sakol ani ringota lom tia asoilai ka hrefu nge ani kha thu kha hlareng chungin hun ka mang chun zom zela coach te hne na tangin thil tam tak ka thiam bel bok chu tiang chu ni ma sela mi then khat chuan a thiam na hi chu a thangang maya ma se ate mama ani apoingot mai an ti thin khati lai khan an soi dik thapa ka cher thei em a ti chuan kum som pakhat ka ni khan ka ril ru ka siam felta a talen thatak ka neya ma se midang zong aya na sa in ka thorim atul ti ka hria chu ngai dan nget tak chu ka vong tarenga chu wang chuan no pangchhi angma in ka om chun zom talawa khovela a thaber ni thei tur khopin ka in bua sai tak tak ta ani khatiang ril ru pau khau tak kha engtin nge ka nei tran po ka hrelo keima khan aron om ve top mai ni in ka hria kan chak loin ril tram lu tuk tram chhol ang vel ni in ka in hria kan chak poin ril tram are chuang lo ril tram tak tak laya chang them tlem te ei ang vela ka in nga ya chu chu ka ril ru put mang ka soi fia thiam dan ani midang muthil lai ten ka chuak ruwa ka thei angana sa in ka in soi zoya ka taksa po alian ve tatial tiala achak tial boka kha wang khan cher min ti thin te kha chuan ka taksa danglam chak tak an hmu khan khovel top tong ta ang mai hian mak an ti mel ka hmu ta thin ani kum som panga ka ni khan training kan nei line ka team mate bula engtika ema chuan khovela a thaber kalani don ka ti tol maya tam tak kha chu an nui aza hle khati lai khan sporting first team a po kala khel phak lova chu wangin an nui tamai kha an dem om lem lo ma se in rin tok na kaneya kathil soya khan rin na thuk tak kanei a thaber kani theiti kha karing het bur mayani ati Ronaldo hi chu aril rupun mang hian thui tak a hruai ti lo rual ani lova mani intinwal zonga khosak nei ngai lo ani na hian malam pan zel turin atha atichak thin ti hi ama a lang chiang tak midang te tan po a enton tur a hnu chia tam tak zinga langsar tak ani ome Liverpool head coach Arne Slot hi tu hnaya match ni chung team ho theilo tura hremania hrem ani chan hi thunei tu sang lamin tar lang mai lo ma sela hrem na lek ani nuwa antar chuak ve ta a Dutch coach hi match ni chunga tan hrem ani ba ka pawn sing sari choi tura anti na chan ber chu atong kam na tak wangani Merseyside derby bo ruak tang taka khan in khel zoa Arne Slot hian match referee Michael Oliver achibai khan liga hian kan champion lawani chuan nangma hi ka demang che tin atong khuma he tong kam hi Slot hian soizuin liga hian kan champion lawani chuan lom thu ka hril nge yang che ti in ka soizo ke ati ma se Slot hian a king let lova liga an champion lawani chuan Michael Oliver adem tur thu kok ve ani awangin khin let tula angai lo ni in alanga atong kam thada pomin hremna ama chon ta mek bok Slot hian ngai dam adila wangin sum a choi tur pawn noi khata tangin ching saria anti hniam saka hetianga hriat thiamna thui tak an nei na chan chu ati sual poma ngai dam adil ba ka ama hian tun ma in a chelam record ala nei lo wang ani ti tarlan ani Slot assistant sip ke house of po match ni chunga tan an hrem ba ka pawn sang sari choi turin an hrem tel ani Nizan Khan in alna sang khel chun zom ni in Indian Super League ka Goa in sin hi fain Mohammedan SCN neya goal ni te hi minisom lina a ikar gwaro zana khung le second half minisom red parungna Mohammedan player Padam Chatrian anlama ati lu palten niya FC Goa hian goal chhuwa lovin sin hi faya chakin point thum lutak an hlo chuak ti hian Goa hian khelsom ni pathuma point somli pariat an neya anchunga omahun bagan super giant an phak lona point nga anti jim vele ta a khelinza ta mohon bagan le FC Goa te hi point nga in anin thlau mek ani pathumna Bengaluru le Palina Jamshedpur ten point samthum pariat ve an neya pangana Northeast United omin point samthum panga an neya Mumbai City FC parungna ni in point samthum pathum an nei mek Mumbai hian khel khatin an khel tlem thung Goa in an hne tak Mohammedan SC hian khel somni pathuma point som pahni chawlana yin table mong an lua chhun zom zela anni hi an relegate ngei po arin om ta hle Nizan ve khan UEFA Champions League khel chhun zom ni in round of 16 first leg khel tanani ta a match league khelani heta hian German club Borussia Dortmund le France club Lille te in machonin
mual nei tu Dortmund hian Karim Adeyemi mangin minute somni panina man hruaya he goal hi first half a humtlon ma sela second half a humtlon thei lovin Lille hian minute somruk parian na Hakon Arnar Haraldsson mangin an suta goldang lu bel talovin team pani te hian goal khat ve ve an khunga anin hne tok ta ani he match hian team pani te hian goal khung tumin goal zone a tum khat ve ve chau pe thei ma sela goal khat ve ve an nei ani ti hian second leg Lille khel mola an khel ve le ang Belgium club tha Club Brugge in English club Aston Villa mi khwalin goal lia luta he match hian mi khwal team English club Aston Villa hian minute thumna Leon Bailey mangin man hruaya minute som panina Club Brugge hian Maxim de Kruiper mangin an sut ve le ngal first half a chung nung jok om lovin goal khat ve ve an neya second half a goldang lu bel theilok lo ma sela hun top lama goal ni alu bela minute som red panina Club Brugge player Brandon Meselechon an lama tilut palin minute som red pariana Aston Villa hian penalty an hlo chhuah chu Marco Asensio an goala achan tira Aston Villa hian goal thum goal khatin Club Brugge khelmola hian hnena an changa second leg an mani khelmola an khel huna Aston Villa hian goal thum goal khata chaksa chungin Club Brugge hi an mi khwal ve le don ani Aston Villa goal thumna penalty atanga khungtu Marco Asensio hian Champions League a record thara siama substitute player ni chunga goal som khungtling ma berania ani hian Champions League a career a goal som pathuma khungtling towa heta tanga goal som hi bench atanga alu nuwa substitute player ani thuma akhungte anni Dutch club lian PSV in English club langsar Arsenal an mi khwala goal ria luna match hian mi khwal team Arsenal hi an chak nuam sa hle Arsenal hian minute som parina Jurriel Timber mangin man hruaya minute som hi pakhana Ethan Nwaneri chang khung belin minute som thum pakhana Mikel Merino ana khung bel boka sithum fai man hroi nu hian goal khat an chua thunga PSG tan Noah lang chual minute som li pathumna penalty atangin an sipura su then first half a goal thum goal khatin Arsenal in man hruai second half a ganar chen khung bel tumin an nor chun zom zela tumli lai hlotling zuin minute som li pasarina Martin Odegaard ana khung bela minute som li pariana Leandro Trossard an khung bel zuin minute som sari pathumna Martin Odegaard bokin akhung bel veleya haiminu minute som red pangana Ricardo Calafiori an Arsenal tan khung vele bokin Arsenal hian goal sari goal khatin PSV hi an neya ti hian second leg an mani khelmola an khel huna Arsenal hian an player tha engemaw zat chu an chol ha dam tir ngam mai po arin oma chakchiang sat luka ngai thei khopin Arsenal hi PSV laka hian first leg a an chakchiang ani Arsenal hian khwalmola goal sari lai an khungta ka wang hian Champions League a record tharan siama UEFA Champions League chanchina knockout stage B ka khwalmola goal sari khungtling thei masaber an niya su nu thatak an nu chia hei baka hian Arsenal hian inelna an khel zonga kumsom pathum liam ta a English Premier League ka Newcastle goal sari goal thuma an som nuwa match khata goal sari an khungtlin le masak ber ani bok Arsenal ta na goal khat khungtu Ethan Nwaneri hi kumsom pasari mi chau ania wangin ani hi Champions League chanchina knockout stage cha goal khung theino pang lam pathumna ani ta a Champions League knockout stage cha goal khung theino pang ber chu Barcelona player thin Boyan Khani in kumsang ni pariat khan kumsom pasari le ni jani som pasaria upani in goal khunga Jude Bellingham an dotin kumsang ni som ni pakhat khan kumsom pasari le ni jani somret pakwa upani in Champions League knockout stage a goal khunga anni pani ti lawa chuan Nwaneri hi Champions League ka knockout stage a goal khung theino pang berani Champions League round of 16 a hian Madrid derby kan hmuwa Nizan Khan Real Madrid khelmola Atletico Madrid an leng lut goal thum luna match in khelmunam taka hian minute lina Real Madrid hian goal nein Federico Valverde ball pass thazet tu Rodrigo chuan atlan chakna le achet ranna mangtang ka in Real Madrid ma throina goal minute lina khunga mase minute samthum panina Atletico Madrid tan Julian Alvarez a inlar velea ani hian Real Madrid player Kamavinga apal tlang hnuwa moi takin Atletico Madrid tan an sipur sunna goal akhung zui ani first half a goal dang lu bel lovin chungnung zoganam lova second half a ro goal khat lu belin Brahim Diaz an penalty area moi taka bola siam rem hnuwa Real Madrid goal ni na le goal ni goal khata an chakna ni bok akhung zuya Real Madrid hian Rodrigo le Brahim Diaz te goal khung mangin goal ni goal khatin Atletico Madrid hi an heta ani he match hian Real Madrid midfielder poimo Jude Bellingham a inlan lova
English midfielder hi Manchester City nen anin machon tum khan yellow card a choya season kalmek Champions League a yellow card pathum a choi thlin ta ka wangin match khat khel theilo tura hremania chu wang chuan Atletico Madrid hi a machon ve talavani zanina UEFA Champions League hi khelchun zom turania darsom pakhat le minisom panga hian Feyenoord in Inter Milan an mi khual dona hemi hnu dar khat le chan ve tangin arwalin match thu man khelang heta hian German club thapan hi season kalmeka point ber Bayern Munich le Bundesliga champion lai Leverkusen te anin machon dona first leg hi Bayern khelmola an khelang hemi huna vek hian Benfica Portuguese club thain Spanish club ro pui Barcelona an mi khual dona hei baka hian French champion PSG in English Premier League season kalmek te bula marhoi tu Liverpool an mi khual don bok PSG hi French League sang bera marhoi tu an ni meka chutiangin Liverpool po hi English Football League sang bera marhoi tu an ni boka team tha pani champion basin nei sang pani an nia wangin PSG le Liverpool in khel tur hi an boruak asang le anni pani hi Champions League a tum ni anlawin ma chon towa tum khat ve an chaka goalie ve an khung boka jungnung jok soitur anam loti thei khopin anin tluk ang reng viawa ma se PSG hi Champions League la champion mi lo an ni lain Liverpool hi tumruk la champion to an ni thung anni pani hian Champions League ka gol khung tam ber player an nei te gol khung zat po ain thlaw lo hleya PSG ta na Champions League ka gol khung tam ber chu Mbappe hi ni in gol somli pahnia khunga Liverpool tan Champions League ka gol khung tam ber chu Mohamed Salah hi ni in gol somli panga akhung to ane tum ni anin ma chon to na hi group stage ve ni in an home match ha gol khat margin ve in an chak ane heti la hian Liverpool boss Arne Slot hian soyin UEFA Champions League a hian an champion ma chuan Europa team thaber ming putlak an ni lo thua soya anaute a chona nasajok tu tumin tongkam a chepani zanina vek hian darsari le chanvea Indian Super League ka Jamshedpur le Odisha te anin ma chon don bok transfer thule ngai thlak chun zom ta ila team tokin tar langin Liverpool chuan Portuguese international Rafael Leo kumsomni pangami chu AC Milan atangin laglu antum dona ani hi Barcelona point an be seimek ani German chanchin bulian building tar langin Bayern Munich chuan Arsenal ina laglu antum Kingsley Coman kumsomni pariat mi manchu antiniam dona French forward hi ni pui transfer kongka huna Bayern hin an chua tir ngei arin omzual ta hle Talksport in tar langin Tottenham chuan English midfielder Tyler Dibling kumsom pokami chu laglu antum chun zom zela ani hi a khelmek na Southampton a hian alim lo le ni in tarlan alo ni to bok dasan in tar langin Manchester City chuan Leicester City atangin Jeremy Monga laglu antum dona ma se kumsom pangami English forward la lutur hian compensation fee engamuzat anpek angai dona ni code offside in tar langin Pep Guardiola chuan AC Milan atangin France left back kumsom ni pasarimi Theo Hernandez laglu antum chun zom zel Florian Plettenberg in tar langin Tottenham defender Louis tuna Bayern Munich tana khelmek Eric Dyer kumsom thum pakhan mi chuan nipui transfer kongka huna po Bayern Munich hi chua san tumna anei lem lavani code offside in tar langin Barcelona PSG le Juventus te chuan Arsenal atangin Ghanaian midfielder kumsom thum pakhat mi season kalmek thlengchau contract nei to Thomas Partey an be seimek Portuguese chanchin bulian ten tar langin Manchester United le Sweden defender kumsom thum mi Victor Lindelof chuan nipui transfer kongka huna Manchester chua sana a club hlui Benfica lama let le aduani Melin tar langin English player kumsom ni pakomi Jack Grealish chuan nipui transfer kongka huna Manchester City a chua san mai thei Fabrizio Romano tarlan danin Milos Kerkez kumsom ni pakhat mi Hungarian defender Chang Duang le Burma player poimon ni mek chuan nipui transfer kongka huna club chua san adu dona Liverpool in be seimekin tunlai football khovela left back nget ber te jinga mi hian team thazoka insuan lua chawna thar ma chon aduani Sky Germany in tar langin Borussia Dortmund chuan English forward Jamie Gittens kumsom ni mi chu aman phutoka an ngaya dor tu anom chuan shal an lova tuna hian Chelsea Liverpool Manchester United le Tottenham ten an be seimek Give Me Sport in tar langin West Ham chuan Newcastle alpuin Strasbourg atangin kumsom ni pani mi Dutch forward
Emmanuel Emeka laklu antum code offside in tar langin Liverpool chuan Wolfsburg tana khelme kumsomni pakhat mi Konstantinos Kolekaris chu laklu antum chunzom zela ani hi Crystal Palace le Aston Villa te point laklu antuma Reds hian antlar hnungti chaktumin center back thangduang tak hi laklu thei ngei anin be sei lian hle ole khati chin kha tun tuma football ti kan ngai thak thei chin chu ni le photro se